ico kintu wewe ku bwawe ucumva gute kugira umukwe wo hanze cyangwa se kugira umukazana wo hanze iyo washatse neza tibikwiriye ko nyine wushima gushima nko mu ikanisa ukavuga ati nshimiye Imana ababyeyi ko nashatse nabonye umukwe mwiza uwo navuga ati nshimiye Imana ko nabonye umukwe mwiza ariko kandi imiryango iraha murahiriwe namwe n'uwanyu kuko umugati nti wo kubakira urugo kuko ruza rusambuka ko bariko bawurya kuri invitation gatumira isi avuga ati nandikiye isi ko mfite ubukwe guhunga inzara muri Afrika ukaja kuyihagira mu bihugu bihaha muri Afrika mu president wo muri Occident aravuga ngo avenir y'Uburaya ni Afrika murapfuye n'inzara mureke tubatware muje guhaga niko kugurira inyota muri Tanganyika umuntu akaja kuguheza amazi ariko akura mwibuye abantu ko baraza bagafata bwa butunzi bakabutwara barangiza bakabyaza umusaruro barangiza bakatubwira ati mwe mwabuze ico murya haguruka muze mbaheze kandi twamara abanyafrika tukagera tudafite isoni tukagenda ari 6 twarana bamwe twaganiriye baravuga ngo kuri none ngo niyo bababwira ngo ibihugu byacu ngo bikire bataraje hanze ntibokwemera mpaka babanze bagereyo babone kugaruka twongeye kubaramutsa amahoro y'Imana bane namwe mwese aho muherereye abakunzi y'Umuhira Studio twongeye kubashimira kubwo abakomeje gukora subscribe abatarayikora kugira ngo muyikore kugira ngo dutezanye imbere twebwe twese hanyuma rero nkuko bisanzwe aha ni kuri Muhira Studio twongeye guterwa iteka na Evangeliste Museveni twari duherukanye kera cyane uyu munsi ni tugiye kuganira kubera ko murabizi ibiganiro byacu tubazanira ibiganiro bigiye bitandukanye ariko muzi byo dukunda kwibandaho cyane hanyuma rero Evangeliste turakwakiriye kuri kamera z'Umuhira Studio murakoze cyane ngaho uramutse abakunzi y'Umuhira Studio nabibwira batakuzi turabasuhuje cyane abakunzi b'Umuhira Studio turishimye kubana namwe ku batatupuzi kuko si irya mbere kuba hano ni twa Museveni Nganizi yego urakoze cyane hanyuma twari duherukanye kera waruri he waruhugiye mu biki ubungubu jewe ni nari mvugiye mu mirimo dukora ibyo twari turimo ubwo ni ukuvuga ngo imirimo mukora ni ivugabutumwa yego niyo muba murimo cyane ejo bundi duheruka kuganira na Ngoma ndamubaza hejuru y'abaririmbyi ko yari umuririmbyi mubaza kuntu babikora uburirimbyi bakabikora nka business ubu nyine kuruta ko babikora nko kuvuga ubutumwa rero nari nkeneye kukubaza nivuga butumwa uryita akazi kubera ko wenda kuguhemba cange se kukuzanira inyungu wenda runaka urikora nk'akazi mu bigaragara umusaruro w'ibyo tubamwo ni ubuzima bw'abantu sibyo ariko kandi Imana dukorera nayo si n'Imana tunakorera umurimo dukora nayo nabwo kandi urihagije kugira ngo bashe kubeshaho abawukora ukaguhemba urakoze cyane hanyuma tukiri muri evangelisation hariho nyuma yo kumva ko mu banyamurenge dufite umuvugabutumwa umwe cyangwa se umu evangeliste umwe mwebwe mwabyakiriye gute mwararetse se akazi k'ivugabutumwa murekera uwo nguwo umwe cyangwa mwarakomeje uwo nguwo wavuze gutyo turaganira cyane ngo wenda mbashe kumenya impamvu yoba yarabivuze ariko kandi yaragiye gusa na Eliya wavuze ngo bahanuzi bose n'ejo usigaye ku isi ariko
arababwira ngo haracari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Ariko ndatekereza yuko barahari ni benshi bariko bakora umurimo w'Imana. Ariko kandi kwiriye kubaha igitekerezo ce, sinzi impamvu abivuga, sinzi n'umuvuga ubutumwa uko amufasha. Ariko selonje nuko umuvuga ubutumwa mwumva barahari ni benshi bariko bamamaza Kristo. Impamvu yavuze ko kubera ko uwo nguwo ari we muvuga ubutumwa yavuze ngo ari muri nimba ari Senegal nimba ari muri Ghana, sinzi igihugu yavuze, ngo arikingiranye mu mazu, ngo n'ubu bariko bagwana hanze, ngo barashobora no kumuhurukaho. Urumva yagiye kuvuga ubutumwa mu yandi moko batari abanyamurenge, batumva ururimi rw'ikinyamurenge, batarumva n'Imana n'umunsi n'umwe. Niyo mpamvu yavuze ati niwe muvuga ubutumwa wenyine, nta wundi tuzi umunyamurenge wakoze ibyo cange se uri muri bene. None se n'umuvuga ubutumwa kubera ko yagiye aho abandi batazabaja? Yego, cyangwa ni message yajanye yakoze ibyo abandi batarakora. Nuko yakoze ibyo abandi batarakora. Noneho hariho abagabo benshi enzi ndashaka no kuvuga baza babaheza ubuhamya bw'ahantu bagiye mu moko amwe bagiyemwo kuja kuvuga ubutumwa. No kuvuga ngo uwo muntu ko arakora icyo abandi bakoze, kandi arashobora kuba ariho Imana yamutumye, sibyo? Hari ukundi nawe afite ahandi aja, kuko abakeneye ijambo ry'Imana gusa saba ari aho yagiye, hari n'ahandi bagize. Rero ndumva uwo muntu wagiyeyo ashimwe cyane, kandi n'abandi bagiye n'ahandi hatameze nk'uko, wenda hatari mu rupfu, hatari mu biki, ko baravuga ubutumwa. Ese ubundi hariho abantu ushobora kubwira ngo ivuga ubutumwa, ariko ntimumve ivuga ubutumwa manaki nka definition yaryo uko rikogwa nuko rivugwa, kugira ngo babashe kurisobanukirwa, bamenye ngo uyu ari mu ivuga butumwa cyangwa uyu nguyu ntari mu ivuga butumwa karabesha abantu. Ivuga butumwa bundi ni rya jambo Yesu yasezereye abigishwa ko mugenda mu mahanga yose muhindura abantu kuba abigishwa banje, sibyo? No kuvuga ngo rero ubutumwa bwiza bwa Kristo nibwo butugira bavuga butumwa. No kuvuga ngo rero no kuja kubwira abantu ico Kristo yakoze. Yego, nukuja kubwira abantu Kristo ico yakoze ku bwabo, kuja kwizera umurimo wa Yesu Kristo. Utababwiye ukakimenya wenyine ubwawe ku mutima gusa, hari ikibazo kiba kibayeho. Tuburi mu ivuga butumwa ariko ntuba wataye umurongo gute manake. Noneho nkuko waruvuze inzico Yesu Kristo yakoze ku buzima bwanje kakimenya, ariko sinkibwira abandi. Muri ico gihe iyo kari ibimeze gute? Ukareka kwibwira abandi bitewe niki? No kutabishaka, wenda no ntubibwira abandi ukabigumana, kubera ko wenda kurabona abandi babizi. Nkuko tuvuga ngo abanyamurenge twese twavukiye mu ikanisa, nta utazi ubutumwa, kubera umubwirize biba bigoye. Rero ukabona kuja kumubwiriza arakubwira menshi kurusha yawe, ubwo ugahitamo kwicecekera. Muri ico gihe ubukoze iki? Rero mu gihe ubona ko ibyo waje kuvuga bidafite umusaruro, bireka. Ariko si impamvu zo kutabona umusaruro, ni impamvu zo kubona ko ugiye kubibwira abizi. Noneho wewe ugiye kuja kuvuga, ni wowe uzi neza ko uriya muntu abizi, kuko umuntu arashobora kuba azi ngo arazi ariko atazi, sibyo? Kuko umuntu kwihenda birashoboka cyane, ariko wowe ufite uwo mutwaro, ikigutinyuraga kuja kubwira wa muntu nuko wamugenzuye ukabona ibyo azi, hari ibyo akeneye kongerwa kugira ngo ashike. Ariko kandi urebye ukabona uko wizeye niko yizeye, ubuzima bayemwe nibwo abayemwo, ukora kumubwira ati ahubwo ngwino tuje kureba ko hari abandi twokiza. Ariko kandi hari abantu nabyo Paulo yavuze ngo wibwira ko ahagaze ngo arebe neza yirinda atarwa. Twebwe hari igihe usanga nyine uba no mu bintu utazi kandi wibwira ko bizi, ariko nyamara we ushobora kuba uzi ko bizi, ni wowe witegereza ukavuga turiya muntu nyamara ari mu byo atazi, reka ngende mubwire ati. Kandi ni naje no kumubwira biragora ko abyumva
kuko hari ibyo ahagazeho yibwira ko ariko kuri, ariko ijambo ry'Imana ntabwo riza rigwanirira, genda gusa umubwire, rifite ubushobozi. Yego. Hanyuma evangelisation mu Banyamurenge kurabona ihagaze gute, imeze gute? Iyo imeze neza. Urebye kuri media izi, nimba navuga ko guhangana kuri hagati y'abavuga butumwa, ico ubona bihatse iki? Ibi ubutumwa aza kuri media akavuga ngo njewe ni njewe ushoboye, ni njewe ubizi kubwiriza, akavuga nyine ibintu nk'ibyo byose nyine, ubundi akaza akavuga atoya biriya uriya yavuze ari hasi. Nuvuga muri gospel muri rusange mu Banyamurenge harimo amagambo menshi, urabona icyo abantu bakwiriye kumenya muri bino bintu byo kwizera Yesu Kristo, abantu nivo zirarutana, sibyo? Ni ukuvuga ngo wowe aho ugeze ukwiriye kumva ko hari abandi batarahagera, hanyuma rero n'ibyo ariko bavuga ntiwumve ko bakoze igitangaza, batanze uko bangana, kandi ntibe nawe bisobanura yuko uhagaze hasa n'ahasumba habo, ko ari wenda ushobora kuba uhagaze heza imbere y'Imana kurutabo. Ahubwo icyo wokora wowe ubonye umuntu usa n'uri hasi yawe, aho gusa nushaka kumwereka ko ntaco ari cyo ari wowe mukuru, ahubwo ukwiriye gushaka uburyo umwegera cyane, unaciye bugufuta namwereka yuko ari hasi, ukagerageza kureba ukuntu muzamura. Paul niwe wavuze ngo twebwe abakomeye twihanganira intege nke z'abadakomeye. Buriya ahubwo ikibazo nuko twebwe uzigira ico wamenye ntumenye ko wagishobojwe, bigasa n'ibyavuye mu mbaraga zawe, warangiza ugatangira kubyiratana. Bubare ko iyo banzi ko aho mpagaze uyu munsi mbiheshwa n'ubuntu bwa Yesu Kristo, sinoshobora kujajinga abandi ngo nama ntangira ngo nama mvuga ngo barunaka, ahubwo nimba numva ko banayobye, nimba numva ko hari ibyo ariko bavuga bidakwiriye, sinkwiriye kuja kubajajinga ntarashaka kubegera ngo ngerageze kandi kubereka, ariko kandi kwiriye kuja kuberekana umutima w'urukundo. Paul yaravuze ngo mu banyantege nke nahindutse umunyantege nke, mu banyembaraga mpinduka umunyembaraga, mu baswa nahindutse umuswa, mu banyabwenge mpinduka umunyabwenge. Ibyo byose kugira ngo mbashe kureba neza ko ico mfite cyo kibamarira. Rero abantu baje guterana amagambo kuri media babireke, ni bya data. Ni byiza hamwe, kubera ko ni ukuzamura urwego rw'ivugabutumwa kugira ngo noneho imbaga nyamwinshi babashe kumva bwa butumwa, kubera ko baba bwamamaje. Urabona ngiye ngweze nk'umufano, inje ngasanga hano hari ibijumba baza batera, sibyo? Bituruziranenge wenda bishobora kuba bifite ico biteza mu buzima bw'abandi bitari byiza, ariko noneho iyo nje namara nkabona mfite imbuto y'ibijumba nziza ishobora gutanga ubundi buzima, aho kugira ngo ntere conflit inja gucamba bya bindi biriya, noza ngenda ntanga bya bindi, sibyo? Hababwira ati irya nabi nurebe, iyo amaze kubona ngo bwa buzima arayoboka. Ariko rero no mwivuga butumwa, aho kugenda ngo mvuga ngo barunaka, reka ngene mfokasinge ku butumwa numva ko aribwo mbwigisha, kuko gabajya nawe nabwumva wenyine azipima, azavuga ati yewe ibi nakurikiye ko mpanumva bino byaje, wenyine uzeyibura niwe ushobora kuzaza kambaza. Ariko ari ta concurrence, genda nimba wiyemera ko bijya ufite ari byo by'ukuri, sibyo? Genda ubivuge, hanyuma bazabyumva, niba bazabyumva bazagukurikira. Bene uko rero kuja kugira ngo ibyawe byemegwe ngo banze upfobye, banze utangira ucambe biriya, uvuga ibyawe ubitunganye. Hanyuma kuba ndi umuvugabutumwa ngashiraho amadrede, nkambara nyine ngashiraho amahereni, hari ico bizokwica mu murimo w'ivugabutumwa?
biravana n'imyizerere ego ariko nje kuri conviction yanje ubu nyine kubera ko icyo ntaragihabwa sinabikora ku wundi muvuga butumwa ubikoze tuvuge wenda nk'umunyamurenge akaduka umuvuga butumwa agasukisha umusatsi yarangiza agakubitaho n'amahereni ariko akavuga ubutumwa nyine ubwo butumwa ukumva nyine ni ubutumwa hari urubanza ruhari ngo nuko ngo yasukisha umusatsi ashiraho ihereni ubutumwa bwiza ubutumwa bwiwe ari bwiza nta kibazo bufite urabona muri sosiyete yacu sibyo ababikorana wa conseil kubireka nimba reremo bafite umutwaro wico bashaka kugeza ku bantu kubera ko kuri twebwe ntiturabyumva ko kwizera ntiturakugeraho rero ni ngombwa yuko umuntu abanza kubimbata z'ubutumwa kandi yakuriye kubimbata zabagiye kuja kubwira navyo Paul aravuze mu banyantege nke nanditse umunyantege nke nimba rero kutadefiriza kwacu kw'abagabo no kudatobora amatwi byo bari kwizera ari imyumvire ikiri hasi ariko atari mibi kwiriye kubanza kujana na ya myumvire none namara kubazamura nabagaza kuri rwagwego nshaka nkabona kumera kujya nifuza ariko kubera ko muri society yacu bitarakunda nimba rero hari imiti mugikeneye gukiza banzubeho kwakundu bashaka kubaho nurangiza ugire ico babwiye ko ngo babashe kukumva kuko njewe nkunda kubwira n'abantu ati umuntu niyo yonsaba nkunza igihe cyose nje kubabwiriza nza nambaye no pantaro niho bashobora kunyumva rero kubera ko ndimbata yo butumwa shukire kuyambara ngaho dutandukanyiriza isi n'abantu bukeya isi kubera ko impamvu nkubaje ico kibazo abantu bakunda kuvuga ngo isigira nabi abandi bakavuga ngo abantu ngo niyo si rero izo confusion zibaho hagati muri kandi abantu bakabikoresha cyane wowe udutandukanyiriza isi n'abantu bitandukaniye gute isi n'abantu isi yabayeho umuntu atarabaho umuntu yararemwe aza ku isi niyo ngo rero hariho isi hakaba n'umuntu uri ku isi ariko rero umuntu yaje ku isi ahabwa uko akwiriye kubaho nk'umuntu uri ku isi hari uko akwiriye kubaho kugira ngo isi irusheho kuba nziza rero iyo umuntu atakaje ico yakagombye kubaho akora nico gihe umuntu aba mubi akumva isi yabaye mbi umuntu ni wabaye mubi isi nta kintu na kimwe yokora igikoresheje umuntu kubera ko isi ntibuja nta muvuma nimwe igira none se twovuga ko abantu ngo babaye babi kubera ibiti n'amabuye n'ibyatsi n'inzuzi nizo zabahinduye cyangwa wenda hari uko isi hari ukuntu isi buja ikaba urumva umuntu yatakaje akanovera ikibi kiba mu muntu ikibindi kiba hanze y'umuntu sibyo ikikugira mubi ntabwo kiva hanze yawe umuntu aremwemo kamere y'iciza n'iyikibi rero iyo ikibi yadominye iciza umuntu akumva gukora nabi niko kwaje nico gihe bishika urabona turuzi umuntu naza akakubwira ngo Museveni ni mubi ukabyumva bizoba bitewe nuko ububi bukubamwo kubera ko iyo butaza kukubamwo tibombwe ngo ndi mubi ubyumve kubera ko ububi ntubuzi ariko rero nimba kubwira ngo ura muntu ni mubi gwe tutangira kunyirinda urumva nawe hari ikintu kisa nikitagenda muri wewe wumvishije ko kiri mu wundi warangiza ukumva gifite ingaruka no kuvuga ngo ahubwo umuntu aho kuvuga ngo afate responsabilité z'ikibazo ishire ku isi nazishire mu muntu kuko umuntu ni ubiba mu muntu kandi urabona n'umuntu naza akaguhindura akakugira ko utarumeze sibyo no kuvuga ngo ni ikintu yaactive muri wewe kitare active sibyo nico yakozeho noneho aba arico kibyuka kijya warusanzwe uri kiricara ariko isirahaba n'umuntu arahaba ariko kandi iyo umuntu abaye mubi isa yigira mbi ayigira mbi gute
igahinduka se urabona guhinduka kuko igihe cyose isi zo buri cyo twitezeho izo tubera mbi. ese ubundi hari icyo isi twitezemo? kuko ga umunsi Imana irema Adamu yaramubwiye ngo uyihinge kandi uyirinde, sibyo? urabona ko tuzumva ko baguma kuvuga ngo ikirere cyabaye kibi, ibihe byarahindutse kubera amafuti y'abantu, inganda, batema amashamba, bagira gute. urabona ko n'isi nawe yatubihiye kubera umuntu, sibyo? imvura ko ziragwa zidafite gahunda, ibyorezo byabaye byinshi, indwara ziyongereye, byageze gute. ibyo rero iyo tubirebye tukumva ngo n'isi yabaye mbi, oro n'umuntu wabaye mubi. ariko twokwisobanukirwa tukitahura, isi yoba nziza. hari ubwicanyi kubera abantu, isi yitwa mbi kubera umuntu, kubera ko nitwe twicana, nitwe tubeshana, nitwe twibana, nitwe twangana. urabona n'ubu bukene buri ku isi ni abantu bifashe nabi. tubona nka bino bihugu byacu ntabwo dukenye kubera ko byabuze icyo bitumarira, ahubwo nuko icyo byari bitwitezemo byakibuze ngo birangize binagwa kuduheza ibyo bitubikiye. kuracumva? subiramo kandi ibi bihugu byacu ntabwo dukenye kubera ko bizi icyo bitumarira, ahubwo nuko icyo byari bitwitezemo kugira ngo bigire icyo bitumarira byakibuze, ngo birangize binanirwa kuduheza icyo bidufitiye kubera ko natwe twananiwe kubiheza icyo tubifitiye. none se muzareka guhinga, sibyo? muzaba abanebwe, muzahera mu ntambara, muzahera mu njyane, mureke kwicara ngo mukoreshe ubutunzi isi ifite, nimurangiza bavuga ngo murakenye, sibyo? ibihugu byacu si bibi kubera ko ari bibi, ni bibi kubera ko turi babi. ntabwo Afurika inaniwe kudutunga, ntabwo Afurika turi ko tuyita tuja hanze kubera ko yabuze icyo tumarira, nitwe twabuze icyo twitezeho. none uvuze gutyo njyewe numva ko muri ico gihe isi ni nziza, nta kibi cyayo, ahubwo ikibi ni umuntu. si cyo nakubwiye. none se kubera iki abantu bakunda kubisanisha isi n'umuntu kandi bakavuga ko isi ari yombi? ni igihe nyine umuntu biragoye ko umuntu atahura intege nke ze, sibyo? n'umuntu biragoye no kwemera gutsindwa kwe. ariko isi nta kibazo kubera abantu kuturaruha tukayihindura n'imiterere yayo, sibyo? hari ubutaka butakicera kubera ko twazanye amangere chimique bwatakaje imbaraga. ibiti twaratemye, amashamba ntagifite bwa buryo bwo stadire. umuntu ni mubi cyane, manake yabangamiye isi ahubwo no kiravangiye abantu bamvamo ngo ndebe ko no ngasinzira. sibyo? kuko wenda uyu munsi inzuzi zibaye ko zitakagombye kubaho, amashamba baye ko atakagombye kubaho, imisozi yawe ko itakagombye kubaho, imvura kera ko itakagombye kugwa, izuba riri conditione kuvuga ko itakagombye kuva kubera umuntu. none se mu gihe ngiri zuba tufite hano riri kuva gutya, ni twebwe twabiteye? nimba rero urebye ubushakashatsi bukogwa, nimba rero ibi inganda ubwo ziko zigira ubushobozi ku kirere, sibyo? n'izuba naryo rirashobora kuba ritari ko riva kujya akagombye kuva kubera iki ihindagurika ry'ibihe bitewe kwitwara nabi kw'abantu. rero nimba rero imvura ishobora kugwa kutakagombye kugwa kubera kwitwara kwacu nabi, n'izuba rirashobora kuba ubushuhe ko buriyongera, ubutayu bwasaze, bene ibyo ngibyo. rero umuntu nahinduke isi iraturyohera. none se kuragera ngo umunsi twahagarika ubwicanyi tugahagarika amacakubiri, kurumva isi tuba paradizo? niki Afurika ishobora kubitwitezemo cyotuma tutaja hanze icyo kintu twitezemo tukagikora, nayo ikatubera nka Amerika? icya mbere ni ugukundana, ni ubumwe, ni ugukuraho amacakubiri, ni ugukuraho ubwoko, ni ugukuraho inzangano, bene ibyo tukumva tukaba umwe. twarangiza rero tukicara
tugatekereza icyo dukwiriye gukora nk'abana ba Afurika. Iyo tumaze rero kugikora turareba Afurika rero ibyibitse tukabyikoraho, atari ukuvuga ngo buri muntu yikumire, ahubwo tukavuga ati ese ubutunzi Kongo ifite tubukoreshe kugira ngo Burundi ntibukigere bukena kubera ko budafite nk'ibyo Kongo ifite, tukagabura ibyo dufite mu bukundo, mu bumwe no mu kuri, tukaba imfura, tukaba inyangamugayo, intambara tukazihagarika burundu. Sizo twotangara. Afurika yoryoha. Afurika ntiyikenye. Urabona ari ikintu kibabaje, no guhunga inzara muri Afurika ukaja kuyihagira mu bihugu bihaha muri Afurika. Izo bintu navyo bimeze gute? Ikintu kibabaje no guhunga ibihugu bya Afurika ukaja gushakira ubuturo mu bihugu bito kuruta ibyo dufite muri Afurika. Tekereza nk'umukongomani ko arava muri Kongo ingana kuriya kaja gushakira ubuturo muri Belgique ingana kuriya. Urumva wabuza aho uba muri Kongo ingana kuriya, kandi wenda ibyo bahaha Belgique ibyo bakoresha byinshi nibiva muri Kongo. Kongo nigeze kumva mu perezida wo muri Occident aravuga ngo avenir y'Uburaya ni Afurika, kazoza kabo ni Afurika. Noneho tekereza uyu munsi inzara ibira bihugu kibira twumvira imbabazi, murapfuye n'inzara, mureke tubatware muje guhaga. Ninko kugurira inyota muri Tanganyika, umuntu akaja kuguheza amazi ariko akura mwibuye. Subiramo akantu kavuga ngo guhungira inzara, ngo guhungira inzara ngo muri Afurika ukaja kuyihagira mu bariko bakura ibiryo muri Afurika. Ako kantu nashaka kugasobanurira abantu neza buke. Urabona Afurika ni umugabane ukize utarukeneye support y'inkunga kugira ngo ibashe kubesha habaye. Ariko rero kubera kutimenya kwacu abantu ko baraza bagafata bwa butunzi bakabutwara, barangiza bakabyaza umusaruro, barangiza bakatubwira ati mwe mwabuze ico murya, haguruka muze mbaheze. Kandi twamara abanyafurika tukagera tudafite isoni, tukagenda ari 6 aziko tukavuga ngo numugisha nk'imare dukingura imigisha. Ugashima ati tekereza kuva muri Afurika ukagenda umva ko Imana igukijije inzara, igukijije ibintu biteye isoni. Afurika abantu barayishaka, barayikeneye, barayifuza, ariko twe ko turayivuma. Rero twebwe rero kubera kutimenya abanyafurika bose ko baravuga ngo ico duha twitwarana bamwe twaganiriye, sinzi impamvu mvuze bintu ni byiza cyane. Baravuga ngo kuri none ngo niyo bababwira ngo ibihugu byacu ngo bikire bataraje hanze ntibokwemera mpaka babanze bagereyo babone kugaruka. Ariko none hanze n'ubundi ni heza nyine kuruta ahangaha turi. Ese ntimuza mwibaza impamvu ino hataba impunzi z'abazungu? Abazungu turababona nuko impunzi oya warabona inkambi hari haseri ifasha nta mpunzi y'abazungu tutokwibaza kiriya ngo natwe biturye. Ariko impamvu nuko bafite amahoro kuruta ayo twebwe. None twebwe iyo si abantu nkatwe iyo tuyagize nuko turabirabura. Urabona rero Afurika ikeneye ko twimenya twisobanukirwa, twamara kwisobanukirwa ibyo dushaka byose biri hano. Ibyo dushaka byose biri hano. Ubuzima bubamo hanze nibwo bubamo hano muri Afurika. Ndetse hano twisobanukiwe buraryoshe cyane gusumba ubwo hari. Wenda uzuganira n'abantu bo hanze turi ko tuja haruzo kubwira baza batubwira ukuntu bagowe. Afurika iraryoshe mu rwego tutokumva gusa, ahubwo dusenga Imana. Abasenga oya dusenga Imana twihishurire, sibyo isubire kandi ikore ku bwenge bw'abanyafurika. Ariko uracemera ico kintu ko abazungu baturusha ubwenge? Barusha abanyafurika ubwenge?
bagize gute tutagize. oya mu gihe abanyafurika bose n'uwonka wese abazi ngo kuja hanze ngo ni byiza akanabiharanira, ndetse bamwe abakire tuzi bafite imitungo n'imitungo bakaprayinga kuja hanze, abazungu bakabangira bakanga kubaha amaviza, abandi bakayabona amaviza, ariko baragowe no gushakisha inzira ija hanze. Urumva ko hatari ikintu baturushije, atari ubwenge runaka. Uzi ico bita ubwenge? Tandukanye ubwenge n'ubumenyi. Kuko tagipfu coja hanze. Hajaho umunyabwenge. Wabona umusazi atekereza kuja hanze. Aba basazi mwibarabara. Ariko ubwenge burarutana. Ubwenge burarutana ubumenyi. Burarutana ubumenyi. Mana yake bazungu baturusha ubumenyi. Baturusha ubumenyi. Twebwe nitwe tutayisobanukirwa. Sibyo? Twomara kwimenya tukamenya n'ubwiza bw'ibihugu byacu. Abanyafrika bose twozana n'abazungu benshi baje gutura. Abazungu bo bimpunzi benshi cyane. Ndetse natwe passport zacu visa zacu nizo zohenda. Ariko ntuzova kire kundukundu kiba gishekeje. Nk'umunyafrika wakoze nk'amanyangi no. Ukamamba igihugu cy'i Burayi. Bakamuripoti. Ngo titwemereye ko azogera ino. Warakoze amanyanga. Tuvuge wakoze ibyo badashaka. Igihano tuzogera i Burayi. Kurumva kico kintu. Ningo kubwira ati gisubizo. Kubera ko tutumvikanye tuzogera mu wanje. Kandi naje mfite mu wanje. Kandi nawe ufite mu wawe. So kubaho ntageze mu wawe ku buzima burahagaze. Kwanza nzagira n'umwaka ntagera mu kandi mbaye. Nta nico dupfa. Nta nico dupfa. Ntutekereza undi mugabo avuga ngo nkubujije mu wanje wumve ko wahanwe. Kandi ubisabira imbabazi. Kandi ufite mu wawe. Numara uzuza amakondisiyo y'ibyo nshaka kugira ngo uze mu wanje. Afrika mana ndayisabiye kandi duheze kumenya abo turi. Sinzi n'impamvu twaje muri bino. Oya birakenewe. Ariko hari igihe izuba rizarasa Afrika. Kujya nyine bavuze ngo ni avenir y'u Burayi barahanuye. Hari igihe bizaba. Urakoze. Tukiri muri ibi bintu byo hanze, reka tuganire hejuru gatoya tunasoza ikiganiro, hejuru y'ingo z'ubu nyine, kuntu abasigaye no muri Afrika tukiri muri iyo mudu nibyo turi kuganira. Abantu basigaye ino, abanyafurika baba bifuza kubakana n'abantu bari hanze, kandi bakabibonamo nk'idiri nyine iri hejuru ikomeye, ku buryo wafatisha umuntu wo hanze, umudiaspora, kumushaka ukasa nkaho nyine ubonye kugira umukwe wo hanze cyangwa se kugira umukazana wo hanze. Urumva kubera ko urugo rwabaye business, niyo myumvire. Kubera ko urugo rwabaye business, inyungu zabaye imbere kuruta icyo mushaka kugeraho, kubera ko mwabanye. Kubera ko urabona urugo rurakomeye, kandi mu birukomeza amaronko afite pourcentage nke cyane. Kubera ko urugo rwa mbere Imana yubatse yagubakiye muri Edeni, kandi nta kintu bari babuze habe na kimwe. Iboga banaryaga badahashe batahushe, ari umugabo n'umugore bose, ariko niho urugo rwasambukiye. Nimba isi ifite n'akaga none, sibyo? Ni urugo rwananiwe guhagarara nk'urugo ruhagarariye aho batagize icyo babura. Urabyumva? Gute? Icyateye isi akaga ni umuryango wananiwe guhagarara mu nshingano z'umuryango, utabitewe n'uko wabuze icyo urya n'icumwa n'icyo wambara. Kuvuga rero igikomeza urugo si ibyinjira muri twe, igikomeza urugo ni ibiri muri twe.
ni ibiri muri twebwe ariko n'amaronko afite porusa nyinshi kubera ko ingo nyinshi z'ubu nyine iyo umugabo adafite amaronko muri ico gihe umugore arakumenyera akagusuzugura akaba yoja no gushaka yandi maronko hanze y'umugabo kugira ngo wenda abagore urabiswa ari abantu urabona rero kubera ko abantu batazi yuko icubaka cambere ari ikiturimwo cyo tuma bazaba baharanira kubahira umuntu ibiri hanze ye sibyo buriya urugo ruza gubakwa n'ubwenge sibyo kintu cambere uzashimira umugabo uzamushimira ubwenge sibyo kuko na bya bintu iyo mwabigize ariko mufite ubwenge ubumenyi budahagaze neza bijya ibintu muzamu bisambukiramo turabona ntango nyinshi zavuye hano ngo zishikanza baro zisambuka sibyo tazihari zirahari kandi rero nizashitse hanze zirakomera tizakomejwe nuko zabonye ibyo batari babona zikomejwe kubera ko bagiye bakomeye sibyo umugati nti wo kubakira urugo kuko ruza rusambuka bariko bawurya akazi ndiko kubakira urugo divorce nyinshi usanga ni zaba afite n'ubushobozi sibyo uzogo ndire muri Amerika divorce ziriyo ni nyinshi cyane sibyo no kutamenya urugo urabona ico ngiye kuvuga turangirizaho kubera ko tutazi uburemere bwo kubana k'umugabo n'umugore kubera ko tutazi ico isi itwitezemwo kubera ko tutazi ico ibihugu byacu byiteze mu kubana kwacu niyo mpamvu tugiye kuja kubukora tuba tubukorana intege nkeya tiwakoze ubukwe yego uko invitation wari kutumira inshuti zawe ugatumira umuryango ugatumira abavandimwe ariko umuntu mutazi tiwari kumutumira ko no gutesha agaciro urugo none se utumira umuntu utazi sibyo kuko abakugiriye neza bose saba waruzi none invitation ugiye gutumira abantu utumira abantu utazi gute kandi utabazi utumira isi kuri invitation gatumira isi avuga ati nandikiye isi ko mfite ubukwe abantu bazoze bitabe ku buryo wumva ko abantu bakwiriye bose kwisanta mu bukwe bwawe kubera ko ikigiye kuvamo nikigiye kuzamarira isi umumaro tacubuzi nawe tacubuzi kizavamo taco mbazi kizavamo ariko ico mba niteze nuko ari umugisha isi igiye kwakira kubera tugiye kubana n'umudamu none nkavuga ati rero kubera ko abana banje bashobora kugirira abashinwa neza kuruta uko nje turashobora no kubabyara bagera igihe cyo kunakora bakaja mu bushinwa bashaka ugasanga abashinwa kuba arabeneficia iby'abana banje gusumba njewe none kurumva umushinwa yabimenya ntiyoje mu bukwe bwanje sibyo ureba abasirikare bariko barara hanze kubera wowe niso bababyaye bose oya abariko barara hanze urabazi tufite amahoro kubera ko bariko baharara ikibazo no kubamenya cyangwa ikibazo no gukora ico bagakoze kubera ko ari abantu urabona rero kutamenya ubunini bw'urugo niyo mpamvu tugubaka uko dushaka ndetse niyo turera abana nimbura umunyabyinshi ukaza kurubigisha abanyabyinshi ubereka abanyabyinshi ngaba nibo bene wanyu ngo uzobamenye ariko wakagombye kuzumubwira ati isira kwiteze kuzumubwira amoko y'isahari uko angana kubabwira ati mwana wanje ihaza imbaraga wihaza ubwenge kugira ngo isi itazagira icyo kuburana none kurumva ko notekereza sibyo kubaka urugo ndiko ngubakira isi namara tukagira umwanya wo kugirana amakimbirane n'umugore wanje ndiko ibintu biri cipu nk'ibyo tugapfa ngubwo ntamuguriye igitenge kandi turiko tugwana nuko isi yakira ibitenge nuvuga ngo rero iyo turiko twubaka dukwiriye kumva ko turiko tubyara abagabo turiko turi mu muryango ugiye kugira icuma ari isi muri ico gihe iyo ugiye kubaka urugo wenda rufite ico ruzamarira isi gutora umugeni wotora umugeni umeze gute kariti zihe wotora umugeni ushobora gusoza inzozi zawe
tuzaba tuja kunubaka tutazi na position dufitemo ku isi. Ukunda iki? Jewe nkunda ibintu byinshi. Ibyo wumva ko wowe aho umuntu ntashoboye byose. Ikintu uzumva ushoboye muri societe niki? Muri societe sinakivuga kuko abantu bavuga ngo niyemeye, ariko urakizi. Icyo rero nico kwire gushakiramo umugore uzagufasha, uzaza akakunganira, umuntu ushobora gusoza uwo ni izindi imbaraga. N'umugore nawe akavuga ati rero nandi mfite iyerekwa, uyu muntu reka iyerekwa rye n'iryo niturihuza ko numva tutazabangamirana. Uri impamvu tuzatugira amakonfli n'abagabo n'abagore no guhura tudafite ibyo turangariye. Ndangariye umugore, ndangariye umugabo, hirya y'ibyo nishaka kanezeza nani nshaka kumunezeza satu. Ariko nomenya ngo gisubizo umugore wanje duhuye naramumuritse kino gikorwa, nico tuzataha umwanya, tuzobora n'ibintu byo kuvuga abandi, tuzobora umwanya uwo tuzoja no mu rusengero gore n'ibyo abandi bambaye, tuzoza narya bike ngo ubipfe n'umugabo kuko mufite aho muri ko muganisha isi mufite. Urabona je nzavuga ngo abantu banakunze n'ibihugu byabo, umuntu njye na divorce kugira ngo igihugu cyawe kitazabona tuko bagatikira igihugu ingo zarananiranye. Ati nkwiriye kubaha umugabo wanje kugira ngo n'igihugu cacu kizumve ko gifite abagabo n'abagore babanye neza. Nkwiriye kubaha umugabo, nkwiriye ariko twebwe turebe ariko kubaka uri kureba inyungu navyo nta kibazo. Izo nyungu rero nizijanye kwicisi igutezemo. Yego. Naho nko gushaka iyo washatse neza tibikwiriye ko nyine wushima. Gushima nko mu ikanisa ukavuga ati nshimiye Imana ababyeyi ko nashatse nabonye umukwe mwiza. Wo navuga ati nshimiye Imana ko nabonye umukwe mwiza, ariko kandi imiryango iraha murahiriwe namwe n'uwanyu kuko niteze ko afite icazabamarira. Nzamvuga ngo iyo watwogiye tumenya ico turiko tugeraho cyose tukumva ko ari isi yungutse. Ndetse n'abajya abantu babonye ko mwagize urugo rwiza ukavuga ati dushimiye Imana ko Museveni yubatse neza kubera ko natwe tuzagira ico tubura kiva mu rubyaro rwe. Urabona abagabo beza dufite none nabavuye mu miryango. Rero urugo rubi niyo simbi, urugo rwiza niyo sinziza. Rero kubaka imiryango myiza niko kubaka isi nziza. Urabona turuzi ko Afrika imeze kwire kwirebera nyine mu miryango. Abantu babi abaturutse mu miryango. Sivyo rero ifoko twedika abana tubategurira kuzubaka ingo, ariko tubabwira mu bana wabo icisi witezemo. Niyo mpamvu rero n'amashuri yacu twohika tuyashemo imbaraga, akazi dukora ibyo dukora tukagaragaza kwiyubaka. Rero urugo rero nago ruri mu bintu bituma bibyara iterambere ry'isi, bibyara bene ibyo. Urakoze cyane. Niki wabwira abanyamurenge mu rushako rwabo bunyine nyine muri iyi si tugezemo? Nkuko wakomeje kuvuga isi cyane, isi niki wababwira muri iyi si nyine tugezemo? Gushaka kwabo bashake bisunze iki bagize? Urabona nkatwe abanyamurenge muri rusange ndetse n'abakongomani muri rusange, mbere yo gushaka tubanze tugira inzozi ku buzima bwacu. Sivyo? Apana gushaka kubera ko ufite imyaka yo gushaka, apana gushaka kubera ko warangije ishuri, apana gushaka kubera ko wabonye akazi, apana gushaka. Banza wicare urebe inyungu isi ifite mu rushako rwawe, urebe tese Kongo mu gushaka kwanje niki igiye kunguka, urebe itorero. Sivyo? Urebe Afrika, urebe isi. Sivyo? Numara rero kumenya neza projet yicu ushobora kumarira isi Kongo, abanyamurenge muri rusange, abakongomani muri rusange, ubone kuvuga ngo ngiye gushaka. Ariko rero mbere utarisobanukirwa banza ureke, kuko n'ubundi iyo mugiye gushaka mutarisobanukirwa muzamusanga mwicuza icyo mwakoze. Uri hari abantu benshi bashatswe ubu bariko bumva barutwa n'abantu batarashaka. Sibyo?
twebwe ni kwa kundi bashaka ngo kuntubona ngabo mungana barashatse ibo gusabaza ko gushaka ari ukubyara gusabanya byinshi bakunguka cyangwa basita bikarangira shaka bavuga ati kundashaka ngo ndere kera kundabona ahantu kwiri gufokasinga ubuzima bwanje iciza cyo gushaka mu diaspora ni inzozi zawe izi inzozi nico ushaka kugeraho kugezaho abantu no kugezaho isi nimba uri mu diaspora hari ushobora gufinansa icisi kwitezeho apana kwishimisha ngo ni nkozo zanjya neza ngo naje nambare neza so ni bito ngo naje ngo nubake je ni bito kuko urashobora no kumushaka yanzuka yubaka warangiza ukazuyiririramo ibyo amahoro yacu ahagaze mu bwenge tahagaze mu tujya n'ibyo tubona ibyo twambara turabona abantu bavuga iyo Imana imuhaye nk'imodoka narakubonye Imana ya modoka yamuteza ikibazo akavuga ngo nabuze Imana kandi ntaho yagiye kuvuga ngo witanyije imodoka n'Imana sibyo iyo witanyije amahoro no kujya uzayashakira mu biryo kandi nabya biryo iyo biriye ugahaga na ya mahoro urayabura ibyo nta mahoro turi ko tuja gushakira hanze nta mahoro y'ingo ari mu ba diaspora nta n'amahoro y'ingo ari mu bari hano amahoro y'ingo n'ubwiza bw'ingo buhagaze muri wowe bihagazwe no mu muntu sibyo hari abafite ingo nziza bari ino hari abafite ingo nziza bari hanze ko ndakubwira ngo baburiye amahoro muri Edene barayisohoka atari uko babuze ibyo kurya n'ibindi byose byari garanti byose urakoze cyane akono kongeraho cyane kuri twebwe abizera amahoro y'ingo zacare muri Kristo Yesu sibyo urugo rwacu rwiza ruhagaze muri Kristo ko tubanye na Kristo ko tubanye n'Imana ubwenge tuvoma muri we kumenya tuvoma muri we nizo mbaraga zituma ingo zacu zimera neza taho kwira gushakira amahoro mu mugabo ntayazoguha tugashakira amahoro mu mugore ntayazoguha tugashakira amahoro mu ifaranga ntazayoguha amahoro zoyashakire mu bwenge buhindutse sibyo urakoze turagushimiye kuba twitavye kuri Muhira Studio tugakorana ikiganiro kadushimire n'abakunzi y'Umuhira Studio kuba mwadukurikiranye kugeza ku musozo mugakurikirana n'iki kiganiro twiteza amakomenti yanyu agiye atandukanye niko kuganira kubera ko ntabwo tukiri kumwe twese siratatanye iri kure na kure hariho abari impande zine zose z'isi ushobora gutanga icyumviro cyawe igitekerezo tukaganira biciye kuri uru rubuga rwa YouTube hanyuma ukatubwira igitekerezo cyawe kugira ngo dukomeze twungurana ibitekerezo murakoze cyane Evangeliste turagushimiye Imana iguhe umugisha murakoze cyane namwe mwagize neza kudutumira Imana ibahe umugisha murakoze cyane